Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo recapa izingane zesithembu. Bumelelo o sepitšwile Rustenburg go tirelo a ya go bona tirelo le ngwana go mme ga fihla kwa tirelo ke ga Thabile a re yo motho wa ka o tlile o mo founetša re ke ka mo ntle tla gomme o ba sa tshepe a napa ga tswela ka ntle ke ga Thabile a re yo motho wa ka o tlile yo a Thabile a rasa re lerato la pelo aka le fihlile mara ga ba thamela Mpumelelo o apere t-shirt la e green le ka di omega wa Mpumelelo sa apere t-shirt e ke re Mpumelelo ke gare go diragalang ka t-shirt ka jela go bontšha gore ga a šala makala gore Mpumelelo o tlile o rile ge a etla go yena o sa bušeleditše diaparo tše e leng gore yena wa di tseba gore nako e ntši ye ya ba e spenda le yena ke nako e le gore Mpumelelo o ba apara dilo tšeo and diaparo tšela ka go season 1 ra di gopola nako a kopana le tirelo a mmotšiša gore ba tlo dira jwang ka gobane yena o pregnant le gona ba bolela ka di-business Mpumelelo a re o nyaka o starta business e mpšha ka ditaba tša meetse le security company o ba apere tšona diaparo tšela jwale o sa buile ka tšona ene o re ga rate taste ya diaparo tša Mpumelelo mara gore o tla mo lokiša ge e le gore Mpumelelo o tla tliša letseno ka gae jwale ke ga lebeletše dietare di-omega ke re mokele gore wa mo rata le ge e le gore o apara di-omega tše gore o amogetše gore monnaka ke motho wa go apara jwang a ke nagane gore Mpumelelo diaparo tše le a di aparang o di apara ka lebaka la gore e le gore ga a na le diaparo especially dieta di-omega tše e leng gore wa di apara ke nagana gore o apara di-omega tše la ka lebaka la gore e le tše e leng gore wa di rata a ke nagane gore o di apara ka lebaka la gore e le gore ka gobane ke motswadi o hlokometše bana gore ga a na le diaparo ke nagana gore o di apariša ke gore ke tše e leng gore o di rata go feta tšela tše dintšela ebile ge bantše ba Thabile mola Mpumelelo a napare ke nyaka go bona ngwanaka o ka e kgehla a napare o gona ka ntlong a re ke molate kganthe gore ngwe sa tsene ka gobane a sela mathomo o e tla mo gae ba go tseba ka mo gae and ebile ga o ke o felela mo gating ge o tlile Mpumelelo a napare ke hlompha ka mo ga geno that's why e le gore ga ke tsene ka gare ke ema mo strateng a re bjale tlo bonela ngwana ka mo strateng a re ke ka lebaka la gore ke hlompha family ya gago so ke re Mpumelelo gore o godile o respecta family ya botirelo a etse ka nako e le gore o ba na le Vuyokazi a sega in front of the parents tša Vuyokazi a sega ge batho ba bagolo ge ba bolela a sega ge Vuyokazi a ntšha maikutlo a go a hlalosa gore o tekwa jwang ka se e leng gore Mpumelelo wa se dira a mo sega mo pele ga batswadi a mmotša gore dilo tšela ke di-minor things ebile Vuyokazi o theeletša ka social media o theeletša ka batho ga a na le lerato le le ntšhi o tsebe gore Vuyokazi o bile le stress o bile swari o ba nea le trauma ka dilo tše e leng gore Mpumelelo ba di dira o hlalošitše gore Mpumelelo o tšhentšha banyana o sa re ke o ke ola o sa re ke o ke ola jwale tabe o imokušitše bohloko a ba feletša e le gore o ya counseling le ka yona season ge e thoma re bone ka nako Mpumelelo a ba mo founela o ba lla go bontšha o le gore o sa kwa bohloko ka se e leng gore Mpumelelo o mo dirile o ba rata Mpumelelo be a sa nagane gore at the end of the day Mpumelelo e ka ba yena e leng gore o mmotša gore a ka se be mosadi wa mathomo le gona ebile a senke a mo tsebiša o tsebišitše batswadi ba gagwe mo go Uthando Nesithembu mara tirelo ge re ya nnete ge re gopola ga botsebotse Mpumelelo dilo tše le a mo dirang tšona le a ntše a di dira ge ke gopola la mathomo nako ya bukile ko ntlong yela o biditše tirelo a mo iša ko ntlong yela a bitša Vuyokazi a tla go ntloela a bontšha Vuyokazi la bobedi Vuyokazi o ba go bontšha tirelo mola e le gore tirelo o tlile ka morago ga ka and then gore ntho ke galantša e dira ga le Mpumelelo a ntše a acta ka mokgwa a actang ka gona be a ntše a sa mo tsebiše ka selo pele nto ngwe le ngwe ba no phela a mmotša mafelelong gore ga botsebotse Mpumelelo be a sa rate Vuyokazi ka ona mokgwa goba o ba sa mo tšee serious a ke tsebe a sa tšee maikutlo a gagwe ka mokgwa goba mohlomongwe go dira ke gore e sa le bana ba bannyane ba ratana ba tla re mola ba godile ba tla ba kgona go kwešiša gore bophelo ke eng napile a re tšweng mo tabeng ya Vuyokazi
tirelo ke ga lata ngwana ga ya o tšea ngwana a boa le yena a fihla re a baby singer a fihla a botša ola gore a še ngwana ke ga a thabile a mokuka a mo iša godimo a re kehla a thabile a re nna le wena re tsamaye re bone gore re tla ya go ja dijo kae re tla sepela le ngwana ba sepela ba ya Rustenburg Mall ge ba fihla kwa tirelo napa mmotša gore e ka ba e le gore maikemišetšo a gago ke eng o ikemišeditše eng ka gobane ngwana singa o fihlile ene sa le ko go bona last year ka October nagana fela ge a bolela gore sa le a mmona last year ka October mola e le gore re phela re mmona a shootile di-picture le ngwanola a ke kwešiše gore nte tirelo a bolelang ka yona ga botsebotse ke eng ka re phela re bona mpumelelo a shootile di-photo le ngwana fela ga re sa le a mmona last year October a ke kwešiše gona mo gore ke nnete mpumelelo ga a bonane le yena goba jwang a mmotša gore le gona o tlo sepelaneng ka ba e le gore o sepela gane jwale le goba o tlo tsamayaneng mpumelelo a re e be ke naganne gore nka buka somewhere ka robala mara ka mokgole ke bonang ka gona mpumelelo this time ga a ne tšhelete ora gore di-business tša gago tša ba rile wa di-status tša sepela gabotse ana ba mmotša gore ke nagana gore re ye gae mola e le gore o boletše gore ke nyaka gore re buke nna le wena re kgone go ba ka mokana mo a tšhentšha goba o ba no bolela maaka ka gobane ke motho wa go rata o bolela maaka a ke tsebe a re ke nagana re sepele re ye gae and then o ye o fetša matšatšinyana ba kgone ke kgone go bona le ngwana in the after ke gona mo e leng gore re tla bona gore plan B ke eng mara o ba tšhogile ge tirelo a thoma a mmotša ka re tirelo mmotše gore next year ke swantše gore ke ye sekolong o ntshepišitše gore wena o tlo ntlhokomela o tlo nyakela neni wa patela neni ngwano a dula le nna and then ka kgona go ya sekolong tirelo gore yena o nyaka go phela bophelo bja gago o nyaka go thoma go phela ka mokgwa e leng gore o ba phela ka gona gane jwale ngwana o mo swere matsogo ga a kgone go dira selo jwale o nyaka go phela ka mokgwa e leng gore o ba kgona go phela ka gona before a e ba le ngwana jwale mpumelelo o swanetše gore yena a be responsible for dilo tšeo ka mokana ga tšona o swanetše gore a bone gore o tlo nyaka neni ngwana o tlo hlokomediwa ola tirelo a kgone go phela bophelo bja bo nyakang a kgone go ya sekolong a kgone go iketla ka mokgwa e leng gore o nyaka go iketla ka gona bara sefatlhego sa mpumelelo se be se bontšha se nyamile o ka re baba moseleko a ka be e le gore o gona mo kgauswi a kgona go mo arabela dipotšišo tše e leng gore tirelo o mo tlhaba ka tšona o mmotša gore o swanetše gore nene e be gona go swantše gore go tle go dire jwang ka gobane baba moseleko o na le tšhelete ande yena mpumelelo ga a sa kgona go ja tšhelete ya papa go gabotse mohlomong baba moseleko be a e tlo bolela gore ke nagana gore ke tla dira selo se gore o tlo kgone go tlhokomela ngwana gago o monyake le neni e se ka tla ba bothata jale ke mathata ka mpumelelo o rile yena o tlo kgona go ba papa e sa le o monnyane jale ditlamorago tša go ba papa o be le bana ba bararo o sa le o monnyane di boima ge e le gore wena ga o ne le tšhelete e leng gore enough for gore o ka tla wa hlokomela bana bao e le gore o lebeletše tšhelete ya papa gago tse gore papa gago a ka senapile a go hlokomela go fitlha gona moo o tlo ba le limit ene ge go itlo ba le limit o ra gore wena ke wena o tang go safara tšhelete nngwe e tlo tšwa kae e tlo ba bothata ke tšona tšeo tša Izingane Zesthembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Ta-da!